Damini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohok pikiranmu nabi. Di bagansan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi dan Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan selalu, haleluya. Selamat merayakan malam Natal mamanginang di bagasa sedarion parningotan parsoran minggu borngin. Marningot ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus di barani pinahan di Bethlehem. Amanginang, tetong mata ingot sesibuk apapun hari ini, kita ikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Selamat merayakan malam Natal amanginang, dan firman Tuhan hari ini untuk kita. Lukas 2 ayat 8-10. Jadi adong mamar borngit di ladang na di sini akaparmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruan ima tu nasida. Unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni rohagodang do nahubuan tu hamuna. Persaulian ni sadok bangsoy. Ay nang tubo do dihamu sabor nginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhane. Omma partinada dihamu. Poso-poso do dapotom muna na binor hospiak di panggagatan. Jala to puma adong dongan ni suru-suruan ni torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasangapon madi debata di gijang. Dame madita noon. Dia kajolma haloboane. Ido hata nito hata. Ama namin na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Selayaknya kita bersuka cita, memuji-muji nama Tuhan kita. Karena ini adalah momen perayaan yang kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Kita mengingat, kita mensyukuri kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Halalas ni rohagodang tu saluhut bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apakah kesukaan besar untuk seluruh bangsa yang dimaksud ini? Siapakah kesukaan besar yang kita nanti-nantikan itu? Siapakah kesukaan besar halalas ni rohagodang natahalaton di bagasan sadarion di bornginon? Jawabnya hanya satu. Yesus Kristus Tuhan kita. Ahado natahalacon na manginang diharoro ni sipaluay. Ahado nabinuan ni sipaluay ubahen na didok halalas ni rohagodang. Amanginang mangihuton panidangion ni epistel di parpunguan bodari di bagasan bornginon di Huriata. Ni kapitu ayat 10-20. Luar biasa doa manginang haroro ni Tuhatta Yesus Kristus si paluay. Ubahen na didok kita ikon marlas ni roha. Ido ubahen na didok halalas ni roha godang tu saluhut bangso. Yesus Kristus si paluay. Ro tu portibion. Mabuan haluaon dohot hanguluan. Tung ise madebata songoko na marpamuati di dosa jala ubolus pangalosyon ni partalian na natibay. Tattong-tong iba na marsigomos marronerimas ay makalobohon asin ni rohado ibana. Amanginang halalas ni rohagodang tu sadok portibion. Ro tu hatta Jesus Kristus mabuan haluaon mabuan hanguluan. Manesa dusa ni hajolmao. Idobahin na didok halalas ni rohagodang. Marningok mahita di bagasat sadarion di bornginon. Songo dia haroro ni sipaluay. Na ginoaran anak ni debata. Hape ikut tubuh di bara ni pinahan. Dangadong nanggosada pe akan na humaliang na. Ro manopot ibana. Yesoholan parpurba nanay atamang parhabistaran siyan purba. Mabuan pilihan na husus. Tujulo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Hape harorona. Mabuan hanguluan dohot haluaw. Amanginang. Marningot sa luhut nai. Marnida hanguluan dohot haluaon. Na binuan ni Tuhan Yesus Kristus tuhida.
Songo dia mahita manginang di perdalanan ninguluton. Laho madok mau liate. Laho mamuji-muji Tuhan di bata. Di baheni totong mamanginang tahati dakon. Hasangapon madi di bata di gijang. Dami madi tanon dia kajolma halomuani. Rap mahita madok amanginang. Hasangapon madi di bata di gijang. Dami madi tanon dia kajolma halomuani. Ima puji-pujiatta tu di bata. Ima puji-pujiatta tu Yesus Kristus si paluai. Hasangapon matutudi guarna. Dami mah di portibion. Marsangak marmulia maguarni tu hatta Yesus Kristus naung rotu portibion. Mabuan haluau di hoinang. Mabuan haluau di hoamang. Mangaleho napul-lapul na sumurung tuakka na marsak. Tuakka na madate. Tuakka na sopot somarama somarina akka na mabalu. Akka na marukil diragam ni si taonon. Harorona tu portibion. Mabuan hasonangan doho dami na manotong. Amangin ang ido na tahalatson di minggu perpunguan bodari di Bakasan Bornginon. Atong las maroham, molotung peragam noang si taonon dia dopiho. Molotung pe di momen perayaan Natalon, dari luilu honuang marukil lalan yak kasih taonon masalah sahit doho lan nasing. Anung ngaro Tuhan Yesus Kristus, mabuan haluon, mabuan hahisaron, mabuan apul-apul, mabuan ragam niyak kasilas ni roha. Tarapul mahita manginang, jalata puji-puji mah gorni tuhatta Yesus Kristus si paluai. Tabi mardongat tangyang, selamat bermalam Natal. Martua duakan atu mangihon hata ni dibata. Jala naupiopsa. Diparbadiai dibata si pardami mahamu gadi sundingkan. Jala diramhoti marohan ng pikiran muna. Yaso hasurahan. Sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.